Wajay from Philippines, we welcome you. Haleluya. Ngau tu kita seku pengumuman atau ke nama berita tibukai kita boleh medak secara Facebook tak ba gereja-gereja kita dekat di update. Ngau tu aku mai kita semua berdiri magang. Kita dia jenuh di dalam hadirat Tuhan. Kita dekat macam buat Mazmur 148 bagi 1 yang di post pastor kita pagi tu bunyi tu yang madah. Puji Tuhan, puji me Tuhan tidak tai ari surga. Puji me ya baendur ti pemadu tinggi. Puji me ia oh kita bala raja engkau semua manusia. Bala anak raja engkau semua pemerintah ti bukai. Induk kebiak engkau orang bujang. Orang ketua engkau bala anak min. Awak kesemua sedang muji nama Tuhan. Laban seminak nama ia ajak dikemesai ke. Laban mulia ia ari atas dunia engkau surga. Ia meri pengeriang agai nembiak ia. Ngambil kesedak muji ia. Ianya orang Israel kebalat dikesayau ke ia. Puji Tuhan. Tepi jari kita ke Tuhan. Haleluya. Aram kita sama-sama bersampi. Haleluya. Kita nyerahkan awak tu di dalam hadirat Tuhan. Kita nyerahkan awak tu. Kita akan muji, ngemesai ke nama Tuhan kita tipu tinggi. Haleluya. Angkat ke nyawa kita. Mari terima kasih kita ngagai Tuhan. Mari puji kita ngagai Raja atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Labanuan me Raja atas segala Raja. Tuhan ti pemadu ia berkuasa. Oh nama Nuan Immanuel. Nuan ti bisik ngau kami bandur tu Tuhan. Kami lalu ke Nuan di ngau kami di tu Tuhan. Awak ke Roh Kudus Tuhan bekerja. Roh Kudus menata setiap kami di dalam puji sembah kami. Lebih maya kami ningat ke jakut Nuan Tuhan. Haleluya. Jakutnya mereka kami penghidup, penglepas, pengerai datai ngagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Nuan ti bekerja nangai setiap kami hari biak sampai ketuai Tuhan. Pagi itu Tuhan sukacita ti bergelora. Oh haleluya. Lebih maya kami muji nyembah nama Nuan. Lebih maya kami ningat firman Nuan. Lebih maya kami ngemesai ngenigik ke nama Nuan siku aja. Terima kasih apa. Terpinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak bersampai. Semuanya buat amen. Haleluya. Haleluya. Kita jadi tinggal ke Tuhan. Haleluya. Angkat jari ke Tuhan pagi itu. Amen. Tuhan kita cukup mana. Haleluya. Oh ya Tuhan. Sepedau kita melebuh ngepuji ngesembah kita. Siti jago Tuhan datai pagi itu. Awak akan ngangkat ke pengarap kita, ngangkat ke iman kita pagi itu. Kena kita muji nyembah nama ya. Demi aku hari Matthew bagi 7. Ayat 13 ngagai 14 bunyi itu. Tamak nengah pintu ti sempit, laban pintu ti besai, engkau jalai ti luas, nuju ngagai pengrusak. Lalu mayuh orang nengah jalainya, tang pintu ti sempit, engkau jalai ti mar, nuju ngagai penghidup, lalu seminak mimin aja orang ketemu kenya. Ku percaya pagi itu kita ketemu ke jalai ngi Tuhan. Aram kita sama-sama ngangkat suara kita. Haleluya Jesus. Kami muji Tuhan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Jesus ya Tuhan. Pilih jalai besar, engkau jalai sempit. Nuan milih di antara dua. Jalai besar nuju ngagai neraka. Jalai ke surga, hidup belamanya. Haleluya Jesus. Retap pengaya sementara aja. Retap pengaya sementara aja. Semua dekat lenyau di dunia. Pengelantang di dunia nyau nadai lagi. Tak pengai
kejalaikan kami Tuhan. Oh Tuhan, tunjuk ku teringin, ku rindu ke surga niti, ke jalai nuai. Oh Tuhan, tunjuk ke jalai nuai, ku lelengau kemuliaan nuai, penuh hatiku ya Tuhan. Sekali lagi, pilih menjalai bersaing ke jalai sempit. Pilih jalai bersaing, kau jalai sempit. Nuan milih di antara dua. Jalai bersaing nuju ngagai neraka. Pilih jalai ke surga, hidup belamanya. Retak pengayang sementara aja, semua dekat lenyap di dunia. Haleluya Tuhan, pengetang di dunia nyau nadai lagi, tak pengasih tetap Tuhan meruan. Harap kita angkat suara kita. Haleluya. Oh Tuhan, beri ku pengering, ku rindu ke surga niti, ke jalai nuai. Oh Tuhan, tunjuk ke jalai nuan, ku lelengau kemuliaan nuan, penuh hatiku ya Tuhan. Tuhan, beri kami pengering. Oh Tuhan, beri ku pengering, ku rindu ke surga niti, ke jalai nuan. Oh Tuhan, tunjuk ke jalai nuan, ku rindu ke kemuliaan nuan, penuh hatiku ya Tuhan, penuh hatiku ya Tuhan, penuh hatiku ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Aram kita sama gagah rumah Tuhan pagi itu, amin. Aram kita sama muji Tuhan, suara kita ngangkat suara kita pagi itu. Lebuh kita satu di dalam Tuhan, kita sama ngangkat suara kita, hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Shananana, haleluya. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Haleluya. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Sekali lagi, shananana. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Shalala. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Isi pengagang Diau bah rumah Tuhan, bisi pengagang Diau bah rumah Tuhan, bisi pengagang. Haleluya. Diau bah rumah Tuhan, hari dia tuh datai belamanya. Sekali lagi, bisi pengagang, bisi pengagang Diau bah rumah Tuhan, bisi pengagang Diau bah rumah Tuhan, bisi pengagang. Haleluya. Diau bah rumah Tuhan.
sing pengaga. Haleluya. Haleluya Jesus. Dia tu datai belamaya. Tajapan moya penguji, tajapan mayu penangguh, penguji titatai, rabu ibu biau balai, sanggup aku ngelaban, laban ku nemu, Jesus Kristus beriku pemenang, beriku pemenang, beriku pemenang. Sha-na-na-na-na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Sha-la-la. La, 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 la. La, la, la. Pengagaku, pengaga aku di dalam Tuhan, meri pegeri mayaku dilemi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kami ngemesaikan nama Tuhan Jesus. Haleluya. Belamaya kami rindu muji Tuhan Tuhan, ngasai ke pengasih Tuhan. Belamaya kami ngangkat ke nama Tuhan Tuhan, kami ngemesai ke Tuhan, kami muji nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semua. Sekali lagi, pengagaku, pengaga aku di dalam Tuhan, jadi pegeri mayaku dilemi. Amin. Ya besar kaya laban ya Tuhan, patut disembah belamaya. Kami rindu muji Tuhan Tuhan, ngasai ke pengasih Tuhan belamaya. Haleluya. Kami ngangkat ke nama Tuhan Tuhan, kami ngemesai ke Tuhan, kami muji nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semua bangsa, Tuhan Raja semua bangsa, Tuhan Raja semua bangsa. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Ya Tuhan, kami ngangkat ke nama Tuhan Tuhan, Tuhan Raja semua bangsa Tuhan, Tuhan Raja bak dunia, Engkau bak surga. Haleluya. Harap kita sama-sama ngangkat suara kita. Kita ada nyembah Tuhan kita pagi itu. Tuhan ti hidup, Tuhan ti kudus dalam penghidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Kami ngangkat ke nama Tuhan, kami ngemesai ke Tuhan,
Kami muji nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semua bangsa. Kami ngangkat ke nama Tuhan. Kami ngangkat ke nama Tuhan. Kami ngemesai kenuan. Kami muji nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semua bangsa. Sekali lagi dalam tengah suara kita. Kami ngangkat ke nama Tuhan. Kami ngemesai kenuan. Kami muji nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semua bangsa. Angkat ke namanya. Kami ngangkat ke nama Tuhan. Kami ngemesai kenuan. Kami uji nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja semua bangsa. Sang Raja mulia, kita nyembah ya. Beri mulia. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segala umatnya. Dipuji dan ditinggikan, dipuji
beri gaya semua puji kuasa Engkau bangsa merawat belama beri gaya semua puji kuasa Engkau bangsa belama beri gaya semua puji kuasa Engkau bangsa
Nuan Raja dalam penghidup kami. Kami ngemulia, kami ngemesai ke nama Nuan Tuhan. Amen, amen. Oh, haleluya, Jesus. Nuan Raja, di atas segala raja Tuhan. Haleluya. Kami beri puji, kami beri basa, kami beri mulia ngagi Tuhan siku aja ti Allah Ta'ala semua. Tuhan kami mengangkat ke suara kami mai penghidup kami sembah ngagi Tuhan. Dinjuak jadi kepiring. Oh begitu Tuhan. Oh Tuhan Raja, Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan ti berkuasa atas penghidup kami. Mulia nama Tuhan, besar kuasa Tuhan. Dalam penghidup Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan Raja Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ke pembesar kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan bisi di tengah kami. Oh terima kasih Roh Kudus Tuhan melayani segenap ikut kami. Jesus terima kasih. Pemanas Tuhan. Ngelui dari semuanya. Dalam kita nyiniak hati kita menyembah memuji Tuhan. Kita di kemerek piring pemerek kita pagi itu ngagala tawa. Jesus. Haleluya. Amin. Siap hati kita. Nyembah ya. Kau rata. Kau semua utai ketika misi kita pagi itu. Lama ya meh raja. Ya bempu ke semua utai. Amen. Haleluya. Beri Kaya semua puji, kuasa Engkau basa meruan belama. Beri Kaya semua puji, kuasa Engkau basa beri Kaya semua puji, kuasa Engkau basa meruan belama. Beri Kaya semua puji, kuasa Engkau basa basa belah
mujizat. Haram kita ngangkat ke jari kita itu Tuhan. Leresa bohe. Haleluya. Pagi itu kami meri puji. Kami meri basah. Kami meri mulia ngagenuan Tuhan. Ada semua utai kuliah jari kami. Ada semua utai kuliah tenaga kami. Ada utai kuliah pengeriang kami. Ada semua utai kuliah pengelandiak kami. Semuanya ada tayar di Tuhan. Lalu kami menjuak ya kena mulia kena manuan. Terima kasih bagi semua jari tu dan menjuak pirang pemberi pagi itu. Berkat kau berkat tidak tayar di surga. Berkat tidak kalah rangkai. Mengalir bakai sungai. Membasahi setiap lembah-lembah kering. Jesus mulia kena manuan. Oh Tuhan, lakap semua pemberi kami pagi itu dikena mulia memesai kena manuan siku aja. Oh dalam nama Jesus kita semua sudah sampai menyebut amin. Amin. Haleluya. Datuk ngangau pastor pagi itu kita bisik perjamuan kudus. Haleluya. Aku muka bab Isaiah sebelum kita ngambil jamuan kudus. Lalu aku dekat baca bab Isaiah 60. Lalu bab Isaiah 60 lekat Yakub dia madah. Angkat Jerusalem lalu mancal bakal mata panas. Mulia Tuhan mancal atas nuan. Bangsa bukai dekat di lamun pemetang tang atas nuan penampak Tuhan dekat terang. Mulia ya dekat nyadi ke penampak nuan. Bangsa bukai dekat datai ngagai penerang nuan. Sidak raja dekat datai ngagai penampak nuan tik baru. Maliak kiak-kiak lalu pedak utai tik nyadi. Sidak anemiak nuan bergempuruk dekat pulai ke rumah. Sidak anak lelaki nuan dekat datai hari menua tik jauh. Nuan tik medak tu ngawati tik gagal. Nuan dekat bergetal laban pengaga. Pengaya bangsa bukai dekat datai ngagenuan. Ari seberai tasiak pengayang sidak dekat datai. Raban unta dekat datai maik barang. Ari Midian ingau ipah. Sidak dekat datai ari seba maik mas ngau menyan. Orang mayuh dekat madah. Berita mana pasal pengaga Allah Ta'ala. Bak jamuan kudus, kita ingat ke penembuk pengawak Tuhan. Kita ingat ke penembuk pengawak Tuhan bak kayuk regang. Lalu penembuk pengawak ianya ti ngasuh tiap ikut kita ti Arab kaya ngasai kemulia ya bak penghidup kita. Ngasai ke penampak ya ti perenciang mancal penghidup kita. Perhati kejaku aku tahu penampak mulia yati perenciang mancal penghidup kita. Yati petang nada age. Lalu yati baru udah datai. Nama semuanya ketegal penemu pengawak Tuhan bak kayu regang. Indah semak leka Jakub ia diak madah. Semua anak erti Jakub berjakub pasal orang terpedau nemu Tuhan. Dekat berduyun-duyun.
datai ngagai perintah Allah Ta'ala ketegal nama penemu pengawak Tuhan bak kayuk regang. Bak jamuan kudus. Nama arti jamuan kudus. Jakuk Tuhan madah lalu ngingat ngagai kita. Bak Injil John bab 3 6. Ya, bak Injil John bab 3 6. Kira kita ulah muka ngagainya. Ini ada baca kita hari ayat ke 25 ke bawah. Mat Jakub pasal Jesusnya roti penghidup. Sebut ke Jakub, Jesus roti penghidup. Ya, Jesusnya roti penghidup. Nya alai leka Jakub yang madah ngagai kita. Ba ayat ke 50. Okey, ayat ke 51. Aku tok roti ti hidup. Tik nurun dari surga. Barang orang tik makai roti tok dekat. Mengkang hidup. Balama. Roti tik dekat diberi aku ngagai. Ia. Ianya tubuh aku empu. Ngambil ke dunia tu. Tahu hidup. Ya, ngambil ke dunia tu. Tahu hidup. Dalam jamuan kudus tu. Lekas jakut Tuhan madah. Roti tu. Ngelambang ke tubuh ya. Lebuh yang ngambil, lebuh kita yang ngambil tu, ya, kita yang ngambil tubuh ya bak penghidup kita. Lalu pihak megak, ngau mangkuak tu, tik ngelamang ke darah ya, tu nyadi ke sempekat baru Allah Ta'ala kena nangam pengerinu ya ngau tiap ikut kita. Jakub tanya, siapa tak tahu ngambil jamuan kudus? Nak milah hari ini penatai kita, asal kita udah nerima Jesus jadi ke Tuhan, ngau Tuhan penghidup kita. Nanti kita berdaun nerima ya, anang guai dulu. Tang, nanti kita udah nerima ya, kita boleh ngambil jamuan kudus. Lalu dalam jamuan kudus lekas Jakub Tuhan madah. Kita ingat ke penembuk pengawaknya. Nyak ke buah, kita ngambil engkau basah, kita masih penghidup derempu, lalu kita madah, Tuhan dalam penimpang, dalam pemuang penghidup aku, ampun aku tuci aku. Lalu awak ke dalam jamuan kudus tu, penghidup aku kudus, lalu seminat dia juga ngagenuan siko aja. Inah Jakub Tuhan madah, ya, lebuh jamuan kudus, kita ngambil jamuan kudus, mayuh kesaksian berketuk jadi. Inah yati sakit oleh digerai oleh Tuhan. Nama kebuah laban kita ngingat ke penemu pengawak Tuhan bak kayuk salib. Penemu ia sudah ngalah ke semua kuasa pemetang, semua kuasa dosa, semua kuasa penyakit. Udah dialah ke Tuhan. Amen. Haleluya. Sebedau bala nyaduangnya. Okey, ngasuh bala nyaduangnya dulu. Okey, ngasuh nyaduangnya ngagai semua bala. Udah nyak pegai, dan nyak kita dekat sampai bergolai. Okey, pegai dulu. Kedanya kita bersampai, udah bala sampal nerima ya.
mujizat-Mu di hidupku. Okey, semua balau dah. Okey, kita boleh nantai roti kita. Lalu air anggul. Aku baca bahasa 1 Korean bab ke-11 ayat 23. Laban aku dah nyambut hari Tuhan, ajal tik diberi aku ngagai kita. Malam Tuhan Jesus dijual. Yang ambil roti meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Mecahkan rotinya. Lalu berjaku, Tok, tubuh aku tik diberi ke kita. Gagak tu kena ngingat kaku. Bakanya megak, udah sidak temuk makai yang ngambil mangkuak, lalu meri. Mangkuak tu, sempekat baru Allah Ta'ala ditanggam, ngenak darah aku. Lebuh, kita ngirup ya, kena ngingat kaku. Tuhan terima kasih ke pemanah nuan. Dalam jamuan kudus tu lebuh kami ngambil ya. Kami ingat ke pemanah nuan Tuhan. Pemanah nuan ti cukup balat besar. Dia dah mati ketekal kami. Lalu dia tu kami ngasai ke penghidup. Penghidup ti berlimpah dikenatai kenuan. Berkat jamuan kudus kami pagi tu Tuhan. Ngau berkat tidak terinuan siku aja. Dalam nama apa ya anak? Ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Amen. Aram kita ngambil surat. Haleluya. Okey, kita dekat Sunday School bisik sidak ya? Nadai bisik. Bisik. Okey, ngangau ke bala ya hari Children Church. Okay, Children Church to come forward. Wow, so good to see all of them. Wow. Okay, Children Church, ngangau semua sidak kita kap sampai ke sidak ya. Okay, semak-semak gig nak semak-semak gig kita kah? Okay. Okay. Kita kap sampai ke semua bala anak-anak kita. Amen. Halo Cok, come. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih ke semua bala anak kami Tuhan di Ngagai Children Church. Selalu sampai aku awak kuna berkat tiap ikut sidak ya. Ngau berkat baru pagi tu.
Lalu awak ke pengamat leka jakuk nuan. Terus ngansah sidak ya. Terus merik penemu dalam ngagai sidak ya. Lalu urapan ti luar biasa terus dikenatai ke ngagai. Tiap ikut anak kami. Pengajal, ti ngajal sidak ya Tuhan. Beri penemu dalam ngagai pengajal. Beri urapan baru ngagai sidak ya. Awak ke semua wahyu ti datai rinuan. Nyak kena nyikap, kena ngeriang ke semua bala anak kami Tuhan. Lalu anak kami dekat tumbuh. Jadi orang tik nangi, ngasi, lalu dia kena nuan kau luar biasa. Merik pangkak tik besai bak maya sidak ya. Tuhan terima kasih ya. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kemenap sampai. Semuanya boleh? Amin. Okey. Wah, tempat jaring ngagak semua bala anak kita. Amen, amen, amen. Yes, aku believe ngau bala muda-mudi generasi baru kita. Amen. Sebab minggu sitiknya kemarin, aku ba sematan. Okay, bergulai ngau AMC dan yang apostolic worship church, center. Okay, dan leteren ti subak. Lalu Tuhan bekerja luar biasa. Ninga kesaksian sidak ya, inah lebuh kuninga pastor atau ke YB Billy berjakuk atau merik kesaksian. Ia siko ari raban ari sekolah SMK mayanya. Okay, sidak yang ditegur oleh Tuhan, berdau bisik gereja. Okay, sidak yang ditegur oleh Tuhan. Ya, lalu nama titik nyadi. Titik nyadi sidak ya, lalu terus ngijil ngagai kampung ke kampung. Ya, umur sidak ya baru 16 kini 17 kini mayanya. Ya, umur sidak ya. Bila demiak sekolah. Lalu mayuh megak kesaksian sidak ya, indah pengulu ke diatuk. Ya, ke diatuk pengulu sidak ya. Ya, lebuh nikik kampung pengulu sidaknya. Nikau sidak ngobatu, ngasuh sidak lari. Okey, tan diatuk pengulu nemu Tuhan. Lebuh sidak bersaksi, lebuh sidak bersaksi, pengulu senyum. Lalu pengulu megak bersaksi udahnya. Nama titik jadi, nenggah nembiak tu megak berbelasan tahun tu. Okey, lebuh sidak bersampi kau rata sakit. Ya, orang sakit kanser digerai oleh Tuhan. Kerja Tuhan bekerja. Amin. Wow, nyak merik perangsang ngagi aku. Ya nyak muda-mudi. Youth. You know, Tuhan ngena balan biya. Last week aku berkongsi, aku beratai di Sabah. Okay, last week. Umur itu 6 tahun. Ngagai children church kita. Ya, umur mayanya 6 tahun. Tuhan Jesus ngayan ke derempu ngagaya. Wow. Ya, ngau luar biasa. Now, aku baru pulai hari miri, ngau travel gathering de malam. Okay, nama titik nyadi. Ya, titik nyadi cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Kelimpah hari ngingat ke pengawak Tuhan tu dah jadi 50 tahun tu dulu berjakuk pasal digging the well. Numba, okay, numba perigi, okay, numba perigi, okay, digging the well. Okay, ninggak pergi jakuk pasal revival. Tik dulu sebab digging the well of revival. Okay, pembangunan roti yang ingat kau itu dah jadi. Tanamau tik tersebut Allah Taala mayanya cukup luar biasa. Okay, Tuhan terus ngayan ke. Okay, hari ngingat kenyak tik numba pergi datai hari tanah. Okay, tanamau terdayan ke Tuhan. Ianya awan, ianya muari tik tebal, lalu nurun ke hujan tik lebat. Hujan hari langit, lalu air hari baruah, bergempur bergulai nama titik nyadi, bah besai. Okay, so nama arti kajakuknya, bah besai, revival pembangunan dekat nyadi, pembangunan rohani dekat nyadi, bah menua kita. Amin. Haleluya. Utai itu luar biasa.
Nama tetanjan nyadi. Ya mayanya sebenarnya sidak ngaga pengampunan ngau pangandiri, reconciliation. Ya bala mayuh bala hari Indonesia datai, hari Sabah, hari Semenanjung, hari menua kita itu ya orang asal. Okay, datai lalu berkumpul bergulai. Wow, tai luar biasa nyatanya di. Amin. Amin. Yes. Tak nama kingat ke Tuhan ngagai kita. Ya, 3 H. H ke 1. Lebih pengawak Tuhan bekerja. Kita stay hidden. Artinya awak ke kita terus. Awak ke nama Tuhan dikemesai. Nama kita terus dikemiat kau. Okay, nama okay tegal kita. Pengawak Tuhan jadi tang ke tegal Tuhan. Nombor 2, awak ke kita stay humble. Ngemaruah ke diri. Ya, bengkang ngesuruh laban Tuhan rindu ke orang. Tik terus ngesuruh ke diri bak mua ya. Ya tik ngeningik ke diri Tuhan kat dekat ngenyak ke ya. Tanya alai Tuhan pada. Udu lagi lebih lagi kita kena Tuhan. Udu kita ngemaruah ngesuruh ke diri. Nombor 3, H ketiga, holiness, stay holy. Erti jakuknya kudus. Awak ke kita mengkang kudus di mua Tuhan. Anang ngasuh utainya di ke idol kita. Nemu jakuk idol, ertinya utai kesembah kita. Ya, even ministry can be your idol. Your children can be your idol. Whatever, your job can be your idol. Never put anything beyond God. We must put God first. Amen. Stay holy. Stay holy. Awak ke kita terus kudus, lalu terus kudus bak mua Tuhan. Amen. Pure nya artinya. So titik badas. Amen. Wow, itu luar biasa. Menyadik ku belayong saudara bini yang ini megak baru pulai hari Bekelalan. Barrio. Okay, ingat ke pengawak tik jadi bak Barrio dia. Wow, Tuhan bekerja luar biasa megak. Aku medak Sister Winnie terus bersaksi ngobalai ndok dia. Okay, lalu titik manah jadi. Ingat, okay, kesaksian Sister Winnie 4 stage cancer. Tang Tuhan nyuman kaya. Amin. Haleluya. So utai Tuhan utai tik badas terus jatah jadi. Bisa roding aku pagi itu. Okay, tang sebedau kejebuk pagi itu. Tahu utai disebut oleh Tuhan. Tuk mamaya generasi baru. Tuhan dekat bekerja bak generasi baru. Siapa 45 tahun ke bawah uji berdiri dia tu. 45 tahun ke bawah berdiri. 45 tahun ke bawah berdiri. Okey. Awan udah 70 awannya, okey nah. Agi yang youth yang boleh tahan. Okey. So ingat kita anak ngau agi yang au youth. Okey, 45 tahun ke bawah. Wah, tempat jari ngagai sidak ya. Amen. Si bala mayuh. Tuhan Jesus aku bersampai ke semua bala anak tu Tuhan 40 tahun 5 tahun ke bawah tu nuan ngena sidak yang luar biasa. Nuan ngena sidak yang luar biasa. Tuhan awak ke pembangkitan rohani terus nyatanya di bak semua bala anak tu Tuhan. Amen. Yes, Jay, you are still there. Okay? Lord, that your hand be upon each one of them. That truly your anointing be upon them. You use them mightily, Lord. Nuan ngena tiap ikut sidak yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Jesus. Amen. Duduk kita. Okey, nama kebuah aku. Okey, 40 Tuhan has bersampai ke bala youth dedian bak negok bala youth bak miri. Ya. Now, youth Tuhan dekat ngena bala kita. Tuhan sudah merik kita pemerik. But you must recognize it. Nuan mesti nemu ya and take your rightful position. Lalu ngambil tempat nuan sebenarnya dalam Tuhan. Amen. Pagi itu. Okay, kita bisa youth preaching ke kita pagi itu. Okay, Pastor J. Okay. Okay, Pastor J. Yeah. He's only 32 years old. 32 years old, okay? And very handsome young man. But he's not available. He's married already. Yeah. Okay? Amen. Okay, no, he married a beautiful wife named Monica. Yes. Okay, and Monica, she's on her way to Norway. And Jay, Here with you. she throw Jay to Borneo. Okay, and so I appreciate you, Jay. I met Jay. I use my tongue, okay? Okay, aku bertemu dengan Pastor Jay
lebuh ba Filipin, okay, ya gawak ba Asian Outreach dia tu, ba menua Filipin, lebuh kami ngadu ke pengawak ba Thailand, lama-lama tiudah, lalu yang bini yang natai ke Darempu, lalu Tuhan ngena sidak ya ba menua Filipin. Okay, so nyangka ba tahun baru, okay, siapa kat ngau ko ngagai Filipin. Filipin aku awan kak ko ya anyan. Okay. Okay. So I said who want to go with me to Philippines next year? Okay. So Tuhan bekerja yang luar biasa. Amen. Amen. Without further ado, it's all yours, Jay. Amen. Praise God. Can we give God a hand of praise? Lalu wak ke kita nampak memuji Tuhan. Praise God. And before we start, I should ask if maybe there is like from Philippines here or a Filipino. Bisa There is orang someone? Filipino bisa dito? No. You know, when I'm at the airport, Atau kay orang Filipino to ka? no? No. Because I bring something to give only for the Filipino, but maybe we are not scattered here. Ente bisa Just Filipino kuya mada ya kak merep tok ngage Filipino nya kuya. Yes. Na passport. Yes, I have a passport. Bring with me. That's a project from King Love Philippines or King Love team. Lalu tay ko iya nya siti project ti gagak sida ya. Yes. Diungkup ke sida ya ngagai orang tembia. Iya nya tu tajak de gamal baka pasport tang tu ia nya leka jakuk Tuhan kena nyikap nemia. So greetings, of course, from my family back to Philippines. Greeting to my people there. Greeting to King Love Philippines, King Love Vietnam. They can see us because we are live. Also in India, Nepal, and so many countries, even in Norway. Because we are online, then everyone in the world can see us. Lalu ya sida ya merek tabe sida ya bisa pelayanan terkumai King Love Ministry. So King Love sida ya bisa bak Vietnam, bak India, lalu bak Filipin, lalu ya labantu diberi ya live ngagai semua balaya. Lalu sida ya merek tabe ri semua King Love Ministry ngagai bala kita dito. So to add more to myself, I'm not a pastor. I'm a doctor. Ya madah, ya okay pastor tanya dutul. And today we will going to have a free checkup. Lalu pagi itu kita bisa free check up. One thing we like is that to have a checkup is good. You know, we will know about our health. Lalu tadi cukup badas lebuh kita belajar ngeciak dari rempu kita nemu pengerai dari rempu. And how much more if it's free? Lalu apatah lagi inti utanya nak dibayar. Do you like it? If you understand, then just say amen and we will be finished. Inti kita nemu kita nyebut amen lalu dahnya kita cukup. Amen? Then we can close it now. So fast. Yes. Conclude. So, without further delay, we will go to our discussion today. And I was so excited to share the Word of God to all of you. Aku amat gaget hati dekat berkongsi kelakar jakut Tuhan ngau tiap ikut kita. And when we are in Thailand, I've heard about this story that catch my mind and heart. Lalu lebuh maya aku bak Thailand dia aku nerima kesaksian tu lalu nego hati aku. And it's a story about the prodigal son. You know that? Ianya pacerita pasal anak ti tesat. In Luke chapter 15, verse 11 to 32. Bak Luke 15 ayat ke 11 ngagai 32. And then, I hope they can show it in the projector, but I have also my PowerPoint here. Okay, so I will just make a review of that. I will not go through reading all the passages, but I will just read it, make a simple story out of that. That we know that there is this rich man with two sons. Lalu kita nemu bak cerita tu bisik siku orang kaya lalu dua ikut anak lelaki. Next, you can show the picture so that they can maybe understand what I am telling.
Lalu nuan oleh Ya. ngayan ke gambar awak ke nemu nama te cerita ke aku dia. Okay, so what happened? Selalu nama titik nyadi. One, the youngest son asked his dad, Lalu anak kebiak nal madah ngagi apa ya? give me my Persian. Beri aku reta aku. I want to enjoy life, Dad. Aku deka enjoy bak penghidup aku. So what happened? Lalu nama titik nyadi. He went out, Ya pansut. enjoy life. Lalu ya amat enjoy penghidup bak dunia tu. Actually, they can just next to the slideshows, okay? So with friends and, prostitutions and everything in the world, Lalu semua kerja yang ngau bakiah yang ngau sempit. thinking that it would give him a true happiness in life. Lalu bak rundu yang nya okey utai ke ulah merik pengelantang ngagi penghidup ya. But what happened? Tang nama titik nyadi. Ended up with babuy. Lalu utai titik nyadi ianya pengujuang ya bak kandang babi. Yes. And almost to the point that he's thinking that he can eat the food of the pigs. Lalu bak pengujuang laban cukup balat miskin, indah dekat ngenyadik ke pemakai baboynya dah. Babinya dah. But one good thing, Tang utai tik badas, he came to realize lalu mak mayanya ia lalu nemu penyalah diri, that in my father's house, ianya bak rumah apa aku, even servants can have good food. indah pekerja apa aku mega oleh nerima pemakai tik badas. So what did he do? Lalu nama utai kerja ya, Next picture. What did he do? He went back home. lama utai kerja ya, See that udahnya ia nasalati lalu mulai ke rumah. What a good sight, seeing a father Lalu berapa pemandangannya lebuh ya ngagi apa ya. Lalu apa yang nerima ya. arms wide open Jari apa ya terbuka besar. to welcome his lost son. Ngelalu ke anaknya tu dah tesatnya. But let's go on the other side in verse 25. Tambah daripada kita bab baris ke-25. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Lalu ba ayat ke-25. Jadi anak yang tituai lebuh mayanya agi di umai. Lebuh ia pulai nyau semak rumah tik ninga munyi. Tabuah. Ngau orang tik ngajat. Ya ngau kesiko hari demi ya lalu nanya ku ya. Nama kakak orang di rumah. Your brother has come, he replied, and your father has killed a fattened calf because he has him back safe and sound. Disawat. Anambiaknya menyadik nuan ti udah datai. Lalu apa yang nuan munuh. Anak sapi ti gemuk. Kena nyelamat kaya tu udah pulai. Nadai utai ngawa. Verse 28. The Ayat older ke-28. brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. Ayat ke-28 menyadik ti tuai balat ringan. Nya alai ya ngai tamak ke dalam rumah. Apa ya mansang ngagaya. Mai ia tamak ke dalam. 29, but he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I can celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitute come home, you killed the fattened calf for him. Ayat 29, tengko ia nyawat apa ya. Pedak nuan apa ya bertahun-tahun ti udah. Aku gawak ke nuan baka ulun. Lalu aku nadai kalak ngelaban pesan nuan. Nama utai tu dah diberi nuan ke aku. Sikuk kambin. Nuan nadai kalak meri aku. Kena aku muka pengerami. Ngau sida pangan aku. So let's start the checkup. So awak ke kita belabuh mersa dari empu. What if? What if? Terus continue.
What if that youngest son meet the oldest brother first before his father? Jakob tanya, berkeni ke ente anak ti kebiak tu bertemu ngau anak ti ketuainya dulu. We have pictures. What if the youngest son, the lost son, meet the oldest brother first before the father? So nama titik nyadi ente Next. menjadi kebiaknya bertemu ngau ia ti ketuai. Menjadi ente ketuai. Okay? Maybe it look like Pastor Grimman or maybe Jaram. You can just do it one by one. So, of course, what should happen is it would be a different story. Lalu nama titik nyadi cerita ya udah pasti nyelai age. Do you think that the youngest son can reach home? Aku nanya kita, adakah menjadi kebiaknya oleh datai bak rumah? If he meet you first, Ente ya bertemu ngau kita dulu. look at your mate if he looks like that. Lalu nyangka kita uji perniang, uji pedak kambalnya. Nyangka bakanyak kini kita mukut kebiaknya kini. Does it look like him? Adakah kita bakanyak kini? So angry, huh? Pedis atau keringat amati ketuainya ya. I want to kill you. Ya madah nyangka aku kak munuh ya kini. Ketuainya kak munuh menjadi kebiak kini. So, the problem here is in verse 21, we can read that my son, the answer of the father, my son, the father said, you are always with me. And take note of this word, everything I have is yours. Lalu ba ayat ke-31 kita mada. Ya, apa yang mada? Anak aku, nuan selalu ngau aku. Namau di kemisi aku, ianya nggak nuan. But we had to celebrate and be glad because this brothers of yours was dead. And now is alive again. He was lost and is found. Tang kita mesti patut rami. Laban menjadi nuan dia tu dah tesat dia tu udah datai hidup baru. Ya udah mati dia tu ia datai hidup baru. Let's try to search our life. And know that in Luke chapter 19 verse 10, But Luke 19 ayat ke-10. Jesus' mission is, for the Son of Man came to seek and to save the one which was lost. Kebuah anak mensia datai, ia datai deka ngika lalu nyelamat ke mensia. And the greatest commission in Matthew chapter 28 verse 18. Lalu ba amanat agung, ba Matius 28:18. He said, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. Lalu lekanya kok dia madah Jesus madah semua kuasa di dunia ngau di surga udah diberi ngagai aku. Nyalai berjalai baptisa sidak ya. Ya asu sidak nitiah ke ajal aku. Lalu pasti ke sidak ya terus datai ke ngagai penghujung dunia. Aku dekat ngau sidak datai ngagai penghujung dunia. Wow. Let's do a little twist about this verse. Of course, we don't want to add or subtract in those verses. Lalu awak ke kita ba merniang ari spiak sige nang amat kita ngai nulak ya lalu ngai nambah ke ya. But just for us to understand, Tang ambil ke kita faham atau kenemu taito. if it goes like this and if you want it, then you can raise your hands. If you go what? If it goes like this, I will revise it. Oh, ente ya terus berketuk aku dekat madah kia jelas lagi. Okay? If it goes like this, therefore go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and sure, you will receive 10,000 ringgit per month. Lalu ada kenyebum itu, awak ke nuan berjalai lalu semua kuasa udah diberi ngagi aku dari surga ngau dunia lalu gagak orang jadi murid aku baptisa sidak ya dalam nama apa ya nak ngoroh kudus lalu ada ke nyebut lekaj aku punya itu lalu udahnya nuan dekat nerima 10,000 ringgit setiap bulan.
Who wants it? Siapa dekat nerimanya? You know, in church, everyone excited, to receive 10,000 is such a huge money. Lalu nerima 10,000 ringgitnya mayuh amatnya dah. Just imagine for one soul, you will receive 10,000. Lalu gamal kata nanti kita nguliah ke siko jiwa lalu kita nerima 10,000. What would you do? Nama utai kerja kita. Maybe you will start to tell your neighbors or think, who will I share? Lalu dia yang kanuan madah ngage jiranuan, ngage sapa tekat dikunci kaku, ngage sapa kat dipadah kaku. Just imagine if I can have 5, Lalu gamal kata nanti aku bisik nguliah ke 5 ikut orang. 50,000. Lalu 5 kali 10 berapa? 50,000. Huge money. Mayuh amatnya dah. Do we like money? Adakah kita dekat ke duit? Let's do the heart check. Lalu awak ke kita ngecik hati kita. Life check and status. Lalu ngecik hati kita, penghidup kita, lalu status penghidup kita. Okay? For us to be able to check our heart Lalu kena kita ngecik penghidup hati kita empu. is to check what Pastor Grayman said, if who has the first place in our heart. Lalu bakal kena sebut Pastor Graham tadi, siapa ke dulu bak penghidup kita. Because anything that replaces God's place in your heart is your idol. Lalu nama-nama utai tu oleh nganti. Jesus ianya idol kita. Artinya utai kena kenuluk ke kita. In Psalms chapter 19 verse 14 it says, "May these words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, my Lord, my rock, and my redeemer." Lalu bak Mazmur 19 ayat ke-14 madah, awak ke leka jakuk nuanti bak mulut aku, lalu lebuh ku merati ke ngau hati aku, awak kenyak ngelantang kati nuanti nyadi ke batu ngau penglepas aku. Matthew chapter 6 verse 19 to 21, "Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and vermin destroys, and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Lalu bak Matthew bab 6 ayat ke-19 madah, ya anang sekali kita ngalau reta tengkira kita bak dunia tu laban nama kebuah laban semua karat ngau utai ti ngau pencuri ulah pencuri ya, lalu api megak oleh ngangus kaya tang nama utai kedengkah di engkah kita bak serga nadai utai ti ulah pencuri ulah ngasuh karat datai. Tell Di your ninu kita engkah reta kita dia mahnul hati kita. mate, God hate safe Christians. God hate safe Christians. Safe. Safe. Kalau Tuhan benci ngau seminat kita dekat selamat aja. Christians who would just like to sit, Kristian tu seminat dekat duduk aja, listen, seminat dekat ninga aja, and go home. lalu dah nyapulai. I don't care about the life of others. Lalu nak ibuah ke penghidup orang bukai. What matters is that I'm safe. Lalu nama utai kedeguna aku tu dah diselamat. I don't want to talk to them. Aku ngai madah ketuk ngagai orang bukai. She did something bad to me. Lalu laban orangnya udah ngemedias kati aku. He did something wrong to me. Lalu ia udah ngerja tete salah ngagai aku. I was hurt. Aku pedis ya udah ngemedias kati aku. I never want to see him. Aku ngai bertemu ngoranya. I never want to see her in the church. Lalu aku ngai medak ya bak gereja. That's why we refuse sometimes to smile. Lalu nyak ke buah kita itu ngai senyum kadang-kadang. We refuse to reach out our hands to shake. Lalu ngengai ke bertabik jari ngau sidaknya. We just want to be safe. Lalu kita seminak dekat selamat aja. I don't care about you. Aku ngai ibuah ke orang bukai. God hate that. Tuhan benci ke status atau ke penghidup tebakannya. When he said go, it's not just for pastors. Lalu lebuah lekanya aku Tuhan madah berjalai okay seminak ke pastor aja. Just imagine, when I get into this church this morning, I saw everyone is moving. Gamal ke pagi tu tadi lebuah kumai aku datang gitu aku medak semua orang kiruah nal. So this church is alive. Can we give God a hand of praise? Lalu gereja tu inya gereja tu hidup oleh mereka tempat jari ngagai Tuhan.
Some men there are cleaning, and some women there are preparing the food, and everyone is carrying the table. Such a good sight. Lalu bisik bala laki dia ke meja di muan dia tarik bala sakino dia ke jamuan kedua di belakang dia tarik lalu mana nau tu daripada. Do you know what happened when the water will not move? Dam water? Lalu kita nemu entik sungainya nak nemu anyuan. It gets stinky. Oh, Bad sungai- smell. Sungainya jadi bau buat. But we praise God that this church is moving. Dan kita puji Tuhan dalam gereja tu ianya gereja tu hidup tu berjalai. Maybe just your smile, brother. Inah senyuman kita yang megah. Maybe just your simple hello, how are you? Lalu inah ngenak lekat jakut tu mudah aja ngelalu ke pangan diri. Halau nama berita. I never see you anymore in the church. Again. I never see you anymore in the church. Aku berdau kelap temu kita bak gereja. How are you? What happened? Oh, okey lebuh ya bertemu orang. Oh, aku lama nak bertemu dengan bak gereja. Nah, halau nama berita. Simple word, simple act. Lalu ngau lekat jakut ngelalu ke bala pangannya nya megah utetik badas. But might save one life. Jangkanya oleh nyelamat ke sikuk penghidup. A dying life. Penghidup ti nuju ngagai pemadias atau ke pemati. Malnourished. Ia tidak cukup makai. Sick spiritually. Spiritually sick. Lalu penyakit ia tulis di berjangkit. But because you understand that God wants you to go, Tang laban kita faham Tuhan ngasuh kita berjalai. you do an action. Lalu kita ngerjaya. It is not that when you receive this, you just say, okay. Lalu lebuh kita nerima lalu ran sama senja kita nyebut au. And you will just say, I've learned, the message this morning was good. I've learned. Lalu dia dah ada message pagi itu cukup badas nah aku belajar. The perfect and the right moment to say, I've learned, Lalu utai ti cukup menyananal disebut aku dah belajar. is the time you put in action the thing you have heard. Ianya ti badas amat lebuh kita utai ku dah dengar kita di kerja kita. Put in action. Ngengkah ke utai ku dah dengar kita di kerja kita. So the first thing to check our heart. Lalu teka terubah kena kita ngecik hati derempu. Merasa hati derempu. Do we love God? Adakah kita rindu ke Tuhan? And that's why we want to obey Him? Lalu nyak ke buah kita itu rindu ke ya? Or we are just after of recommendations and gifts and appreciation from your pastor? Atau ke kita semina dekat terima kasih atau ke pemberi hari pastor. Yes. Who knows here how to spell? Spell love. Berapa ikut kita ditok nemu spell yang love. Love. I think everyone is very bright. Aku nemu semua kita nemu spell yang tu. But for me to spell love is to spell it like this. T-I-M-E. For me to spell love is to spell it like this. T-I-M-E. Lalu cara ya spell love ianya T-I-M-E. Time. So, is it right? Adakah utangnya betul? Because when you love someone, you will give time. Laban kita rindu ke orang, kita beri masa ngagai sidaknya. Without time, love is impossible. Lalu untuk ada masa kita nak beri masa ngagai orang, ada tulis kerja kita dah. You said you love God, but you don't have time for Him? Nuan madah nuan rindu ke Tuhan, tang nuan nak beri masa ngagai ya. I'm busy. Aku kira. You love your wife, but you don't want to talk to your wife because you're busy? Nuan nyebut nuan rindu ke bini nuan, tang nuan ada masa berjakuk ngagai ya, laban nuan kira. What are the things we spend most of the time? Nama utai ti diluang ke kita ngomayo hage. Do we start seeing now our heart? Ada ke kita udah bedak dia tu hati kita. Where do we spend our time
mostly. Dinino kita meluang ke masa kita mayo hagay. Check your heart. Cia persati kita. Who was the first place? Your phone, your TV, your internet, your Facebook, your messenger, or what? Namau te kede kenulok ke kita. Ada kenya Facebook, ada kenya internet, ada kenya messenger, ada kenya Facebook. Telefon kita. That is a medicine. Tak dengar menjadi bisa ubat ya. That if you take this truth, you will be healed. Nanti kita ngambil pengamat tu, kita dekat degerai ka. We don't want to have a sick enlargement of a heart failure, or anything about our hearts. Lalu kita ingat ngasuh hati kita nya hati te nyau namanya sakit jantung. So check your heart if God has the first place. Lalu nya alai cukup badas kita ngecek hati kita ada kerja Tuhan nombor satu ba hati kita. Check your heart if you always think and give time to God. Cek hati kita ada ke kita merik masa ti cukup ngagelah tala. Amen? Amen. Maybe others start to feel hurt and I don't want to say amen. Let's go to the other point, life check. We need to check our life. Lalu udahnya awak ke kita yang megak ngecek penghidup kita. Because if you are not so much interested with 10,000, 20,000, 50,000 as a salary for one soul, lalu nanti kita nak ingin ke 10,000 ngagai nama gaji ngagai nguliah ke siko semangat. this from John chapter 14 verse 15 might be our lifestyle. Lalu dengar John 14 ayat ke-15 tu awak kata nyadi ke cara penghidup kita. What does it says? If you love me, keep my command. Leka yakut ditok madah ente nuan rino kaku nuan dekat nitiah ka asuh aku. Simple as that. Utay Love is our motivation. Love is our gasoline. Love is what keeps us going. Lalu utai tu mudah amat na ya, mudah amat dah dengar. Pengerino merik perangsang ngage kita. Pengerino nyak ngasuh kita ngerjau utai. Isn't it true? That Ada when Jesus said, if you love me, obey my command. Ada kata amat, Jesus madah enti nuan rino kaku, nuan dekat nitiah ka utai ti diasuh aku. Sometimes hard for people. Sometimes it's hard for people. Lalu kadang-kadang utai tu pedis amat ngage dikerja orang. We have Pastor Grimmon. Kita bisa pasal Greman, He can do that. ia oleh ngerejanya. He can clean, he can preach, he can do everything. Lalu ia oleh Mike lekaja ku Tuhan, ia oleh ngerja semua utai. I just want to sit. Lalu aku seminak dekat duduk. I don't have memory verse. Aku nadai genteran lekaja ku tu dikingat kaku. Cannot share it. Cannot share to my neighbors because I don't know any memory verse. Lalu aku nak ulah berkongsi ngau jiran aku sepiak, laban aku nadai ngingat lekaja ku Tuhan. But your Lord, our God, have said, if you love me, obey my command. Tang nama tersebut oleh Tuhan Jesus. Tepadah ngage kita enti nuan rino kaku, nuan dekat nitiah ka pesan ti diasuh aku. Hallelujah. Keeping God's command, obeying His command, that love will be our motivation to go and to obey, to win more souls for Jesus. Lalu nitiah ka asuh Tuhan, ia nyak pengerino nyak nyadi keperansang kita, kena kita ngerja pengawak Tuhan. Well, proceed, will not stay long. Status check. Lalu dia tu kita dekat ngeciak status kita, kedudukan kita. There is a story here in Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Lalu bak cerita bak Matius 25 ayat ke-14 ngage 30. It's a story of a rich man who has servants and he gave talents. Lalu tu ia nyak cerita siku orang ti kaya, ia ti bisi orang ti gaji ya, lalu ia merik pemberi ngage orangnya. And as we know, when he came back from a long trip, Lalu lebuh ia pulai ari menua ti Jawa. he started to check his servants, Lalu ia belabuh ngeciak orang gaji ya. asking the first, he gave the 5 talents, then he gave, what is it now? Lalu dia yang ngeciak lalu madah ngagai
ngagai orang gaji ya utai ke udah diberi ya 5 And as, puluh. yes, and as you know, the first one report good news that Master, you have given me 5 and now it's 10. And the second one said, you have given me 2 and now it's 4. It multiplies. Lalu gambaran dia ianya, okay, orang gaji ianya tadi belum mereka report, okay, nuan dah mereka ku 5, lalu dia tu kemulai ngagai 10. Yang kasih ko nya udah diberi 2, dia tu menjadi 4. But in verse 24, the other one that is left said, then, yes. Tambah ayat ke-24, ang siko orang ketinggal nya nyebut utai menyito. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I know that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seeds. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what you belongs to you. Lalu sedang siko ke diberi ia sesingkap emas, lalu ia madah mereka report, Tuan, aku nemu nuan orang te keras. Lalu aku nyalai aku ngelalai ke sesingkap emas tu. Lalu aku laban aku takut ya nyak ke aku ngelalai kaya. So his master replied, you wicked, lazy servant. So you know that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seeds? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Tangba ayat ke-25-nya menyebut nuan tu anak tejai, nemiak tejai, orang gaji tejai. Lalu namau te kerbisik bayar dekat diambil pulai baru. Lalu dekat diambil area. Lalu namau titiknya di ya berjakuk ke pasal ya tu lalu ditikau lalu nyak tik ngasuh bergerit ngelai ngenat ke pemedias tidak berik ngagaya. Ya tu tarik ditinggal. So for us to be able to check our status now, where are we now? Lalu kita dekat ngeciak merasa penghidup derempu dini nol kita dia tahu. Are we still feeling safe? Adakah kita itu seminat nyebut aku dah diselamat? Do we still feel lazy to speak, to reach out? Adakah kita itu ngai atau kelembau dekat madah ngegeu rabukai? Do we still find so many reasons now not to go and share the gospel? Tahukah kita ngagak mayuh macam daliah ngasuh kita nak madah ngegeu orang pasal sapa Tuhannya? Who have kids here? I see a lady in a green jacket with holding a baby. Just imagine. Lalu Who is her name? weh. Oh, aku medak menyadik te ngemai anak, okay, magai anak, merap anaknya. Tell me honestly, what would it feel when your child, is that your child, right? When how does it feel when he or she started to speak, Mama? Begini ke asai, nanti anak kita lalu belabuh berjakuk ngangau keindahnya mama. How does it feel? Begini ke pengasai. So very happy. Is that same to all of you? When you hear your son, your daughter, that speak the first word, Mama, Papa. Lalu adakah kita gagati lebuh kita ninga anak kita nyebut apai? Ngawinai kini. But tell me honestly, sister, after 10 years, when your daughter came home, when she came home, and then I am still speaking to her, when she came home and then you ask, how's your school? And then she said, Mama. Lalu namau titiknya di, nanti anaknya pulai dari school. Lalu anaknya agak ngangau ke bakacara anak miat tadi. Inai. What would you feel? Nama pengasai kita. You will say, oh, you're still so cute. Adakah kita mada, nuan tu mana nak bajian nak agak bajian. Is that so? Adakah terus berkenyak kini?
Or maybe you would feel, what's wrong with you? Maybe you will call immediately 911 and rush your daughter to the hospital. There's something wrong with my daughter. Lalu lebuhan kadang teman saya nyangka kita nyebut nama penyalah nuan nyangka kita ngangau 911 ngemai ngagai hospital gini. Just imagine that after 10 years, you just only know, Mama. Lalu gamal kau tahu udah 10 tahun agak megak ngangau ke kita makanya. When Christ returned, Christ returned and he meets you, what would he expect? Lalu lebuah Kristus datai pulai kita baru. Nama utai kena sebut kita ngagai Tuhan. Is it an excuse that, Lord, I just only knew 1 John 3:16? Ada kekidak nuan minat madah ngagai Tuhan. Tuhan Jesus aku seminat nemu John 3:16 saja. I don't share because I only knew 1 John 4:8. Lalu aku nak berkongsi ku tetok laban aku seminat nemu tu aja. Jesus wept. Jesus nyabat. Is it right? Ada kenyak betul. You have not grown? Ada kenuan dah bertumbuh. How's your life now? Are you growing or you're still a baby? Ketika bakal penghidup nuan dia tu, adakah kita bertumbuh ataukah bakal nak miat? I believe that God wants us to grow, to become mature. Aku percaya Tuhan dekat ngasuh kita ngeremai, nyadi gereja. And to be mature is to be able to take and obey the command from your father. Lalu nyadi orang tik matang ianya kita tik nemu ngasi lalu nitiah ke nama utai ke dia suapai. You cannot tell to the baby, go and wash the plates. Kita nak uleh ngasuh babynya nuci pingai mangkuk. But just imagine when you tell your son, I will go, and when I came home, make sure that you already cook rice and include the dogs. Lalu perhatikan ngagai anak lelaki, okey, itu dah besar. Okey, pasti ke lebuh kupulai anak, nuan udah nyumai, asyik, lalu asyik ukui megak udah tersedia. So you expect, right? Because you give command because he is already grown up, a big boy. Kita nemu ya, laban dia udah besar, udah besar dia tahu. But when you came home, you said, how's your task? Where's the dog? Lalu nanti kita lebuh kita pulai ke rumah, berkening ke pengawal terhadap suahku. Ni ukui aku dah. And he said, I cook it. You said include the dogs. And he will answer, I cook it because you said include the dogs. Lalu yang madah, ya aku nyumai asyik aku. Lalu break ku mayu agak megak laban madah nyangku uduk. What would it feel? Nama pengasai apa inainya dah. It is a big frustration for preachers and teachers for their students who can miss over like applications of the teaching. Lalu nyak tik ngasuh pengajar kini apa inai kini putus asa lebos sidaya medak tindak tanduk orang. Even for mothers, for fathers like us, we are very frustrated if our children cannot get the instructions we give. Lalu kita apa inai mega tusah tintik sidaya medak anak sidaya nak ninga nama tersebut sidaya. So God wants us to be moving. Tuhan dekat ngasuh kita terus berjalan. Tell your seatmate, go. Padahal orang jiran kita terus berjalan. Open your mouth, go. Kita nitiah berjalan. Not that we hold back our smile, not that we hold back our life. Lalu For anang others. sekali kita nyimpan senyuman kita, ya nyimpan penghidup kita, talenta kita. Sometimes we don't give smile, we don't say greetings, we don't, because he might not give smile in a way, so I will not smile to him. Lalu kadang-kadang kita ngai senyum ngai orang laban ngai kurangnya nak senyum ngai kita kini. But face your seatmate and said, you are a Christian. Lalu kingat kita itu ianya orang Kristian. You are Christ's disciple. Lalu kita itu ianya penitiah Jesus Kristus, And- murid dia. And God commanded you to go. Lalu Tuhan nya ngasuh kita berjalan. Smile. Lalu senyum, Share your life to others. berkongsi ke penghidup kita ngai orang bukai. This challenge us to eat, to nourish our spiritual life for us to grow. Lalu tok memerangsang kita itu terus makai pengamat jago Tuhan, lalu ngasuh kita nyak bertumbuh.
This challenge us to study our Bible, the Word of God, for us to be able to share. Lalu tok megak merangsang penghidup kita belajar ke lekajak Tuhan, lalu awak ke kita berkongsi ngagai ura bukai. Because we will not be able to share what we don't have. Laban kita nak oleh berkongsi ke nama utai ti dikenadai kita. What we can share is what we have. Nama utai ke oleh berkongsi ke kita yang nama utai ke di kemisik kita. What you have. Nama utai ke kemisik kita. In your school, in your work, Bak sekolah kita, bak no kita kerja. you are Christians. Don't hide it. Kita itu orang Kristian, anak sekali napuak penghidup pengarap kita. When your friends, workmate, classmate tell you something, they are sad, they are feeling bad, they are in a bad situation, don't say, it's you deserve it. Lebuh kita bertemu dengan bakiah kita, classmate kita, dengan orang kerja kita, ya, lebuh orang yang ada muat anak megak kita ni teh ngosidak megak. Start sharing Jesus to them. Dan kita belabuh berkongsi ke pemadasnya ngagai sidaknya. Start sharing your life to them. Start berkongsi ke penghidup kita ngagai orang. We might also experience in our life, in our past life, that we go through those challenges, those problems, and we overcome because we have Jesus. Then start Kita sharing oleh with them. mereka kesaksian kita penghidup ti lampau, lalu madah ngagai sidak ya begini kita mengatasi, mengalahkan semua tanya. You know, the hardest word in conclusion, Lalu kena kunyimpul ko tayo. in Matthew chapter 7, verse 22 to 23, Bak Matius 7 ayat ke-22 ngagai 23. that in the last days, Inya bak penghujung hari. many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive demons, and in your name perform many miracles? Lalu bak penghujung hari. Lalu sidak madah, Tuhan, Tuhan, nak ke kami tu bernabi, nak ke kami muruan tu, nak ke kami bersampi ke orang. Lalu kerja ajah nyadi. Then I will tell them plainly, Lalu Tuhan Yesus madah, aku dekat madah ngesidak ngau terus terang. I never know you. Aku nak nemu nuan. Away from me, you evildoers. Lari hari aku, kita te ngerja penyalah tu. Isn't it painful? Adakah kita yang medak otai tu? Away from me, I never know you. Lari hari aku nak ngelala nuan. Just imagine if your father, your parents would one day will not recognize you. Lalu gamal ko tu. Nanti apa yang kita nak ngelala kita. And just imagine if one day when God came, you thought you did everything your best. We prophesy, we do like this, we do like that. But God is not really the motivation, the love for God is not really the motivation. And we heard, I never know you. Lalu gamal ko tayo, lalu kita ngagak report ngagak Tuhan. Oh aku ngereja tu, aku ngerejanya. Ya tanda kita nak ngerejai ngau pengerino tidak pada Allah Ta'ala. Lalu lekaj aku Tuhan memerangkan ke kita, aku nak nemu nuan. What we want to hear is that in Matthew chapter 25 verse 23, his masters replied, well done, good and faithful servants. Lalu nama dekat dengar kita. Ianya lekaj aku Tuhan mada. Badas aman, anak terkerinuk kaku. Badas aman. We all dream of that word one day when we will going to have a big reunion in heaven and God will say, Lalu kita dekat ingin ningal lekaj aku nya. Lebuh kita itu bertemu dengan Allah Ta'ala bak sergadian. Lekaj aku badas aman. welcome, my good and faithful servant. Badas aman, anak terkerinuk kaku. We don't want to hear, away from me, I don't know you. Lalu kita ingai ningal lekaj aku. Lari aku nak nemu nuan. So let's check our heart. Awak ke kita belabah ngeciak, merasa hati rempo. What is our love? Do we spend most of our time? Dini no hati kita, namau te kerja kita, namau te keduluk ke kita. Because if you really love God and you really are concerned of God's business, then you would start to think that you want to go and share. Labanti kita amat madah rempo rinuk ke Tuhan, lalu kita megaingin ke pengawak te kerja lah Tuhan, lalu kita dekat ngerjaya ngau pengerino. We will start to check our life. Kita belabah ngeciak merasa penghidup derempo. That's really the John chapter 14 verse 15 is our motivation for sharing, because we love God, we will obey, or because we will receive money. Lalu kita awak kita ngambil lekaj aku John 14 tadi, ada ke kita itu
nama motivasi kita kena berkongsi. Kita berkongsi laban kita nerima duit ringgit. Tahukah kita berkongsi laban ketegal pengerinduk kita? Start to check your status. Are you still a baby or are you growing up? Lalu awak ke kita merasa penghidup derempu? Adakah kita yang sudah bertumbuh? God wants us to be all moving, Tuhan dekat ke kita terus bertumbuh. not just your pastor, Okey, seminat pastor aja. but all of you. Dan semua kita. We all have a task, even you are just a boy. Semua kita bisa tanggungjawab. Kak kita itu agak demiak. Hope that it will encourage us, Lalu aku harap utak kongsi aku tu oleh merangsang kita. that we would say to ourselves, Awak ke kita madah ngagai derempu. if I have a sick heart disease, Nanti aku bisa sakit jantung. if I have a disease in my life, Nanti aku bisa penyakit bak penghidup aku. if I'm still a baby, Nanti aku tu bakal miat. hope that before we came home, we will come to God and ask God for help. So, sebenarnya kita datang ke rumah, kita minta Tuhan mantuk kita. That we want to get help Ianya kita ka nguna bantu. because God wants to use you. Laban Tuhan dekat ngena kita. Can you tell your setmate, God wants to use you? Lalu ulah kita madah ke Tuhan dekat ngena kita. Amen. And what I said earlier, I praise God that I can see in this church that everyone is moving. Lalu nama tersepadak aku tadi, ianya bak gereja tu, ianya semua orang terus bekerja. And I will give this last part to Pastor Gremon to give a challenge and encouragement to everyone. Okay. Thank you so much. Ngautok kenyerah ke Pastor Graham. Amen. Aram kita berdiri. Ya. Kita berdiri. Lebuh maya kita berdiri, kita beri gambaran tu. Okey, bakal kedajalnya tadi. Ingat ba anak tetesat. Anak tetesat tu gamalnya tadi, nanti anak tu bertemu dengan anak tuaya, menjadi tuaya. Nama titik jadi. Menjadi tuainya dekat dengan hakim ya. So perangsang di tu. Perangsang di tu. Dengar leka jakuk dia megak madah anak tuaya begulai ngo apa ya tang nak nemu kedudukan derempu anak tuaya begulai ngo apa ya tang nak nemu sapa derempu mayu orang Kristian berkenyak menjadi Kristian cukup lama tang nak nemu sapa derempu dalam Tuhan. Awak ke pagi tu kita ngelala siapa kita empu dalam Tuhan. Udahnya nombor dua lebah kita ngelala derempu siapa kita dalam Tuhan. Awak ke kita nak merik dalil. Lalu kita nyebut Tuhan. Aku dekat ngendulau kenuan bak penghidup aku. Aku dekat ngenulau ngengkah kenuan. Lalu semua pengawal tidak kerja aku. Ianya laban aku rino kenuan. Ukai rino upah ti temporary bak dunia tu. Tang laban aku rino kenuan. Nama-nama ti kerja kita. Kingat leka jakuk ti penudi. Kita ngai ninga. Leka jakuk lebuh kita ngeripot ngagai Tuhan. Tuhan aku dah ngereja tu, aku dah ngerejanya. Tang Tuhan madah aku nak ngelala nuan. Nama kebuah leka jakuk dia pada Tuhan nak ngelalaya. Laban ia nak ngerejau tai nitiah ke pengerino. Ia tu dah diberi Tuhan ngagai pengerino, ngagai penghidup ya. So pengerino jadi ke asas kita. Rino ke siapa? Rino ke Tuhan. Amin. Rino ke Tuhan. Lalu dahnya rino ke pengandiri. Lalu rino ke orang. Amin. Lalu pengerindoknya jadi ke motivasi kita, jadi ke perangsang kita, kena ngelawak, nego, ngubah penghidup bangsa. Menyadari, lebuh kita berjakuk pasal pengerindok, nak milih bersaing, nak milih biak. Indah nemiak mian. Indah orang kerumpas, lebuh sedang ngelala pengerindok Allah Ta'ala. Sidak megak nyebut, Tuhan, tok penghidup aku, kena penghidup aku.
Lalu lekas Yakub ti penudi disebut Tuhan badas aman. Anak ti dekrinok kaku. Awak ke kita laban satu hari lah kita dekat datai bak garis penamat kita. Ni maya kita datai bak garis penamat nadai siku orang nemu. Dina, otak tersebut aku. Oh, bekeni ke kita nyukat penghidup kita. Bekeni ke kita nyukat penghidup kita. Kita nyukat ya, okai kita okai pemanjai umur kita. Kita nyukat ya, ba umur ruang ngau peluang tidak beri ngakai Tuhan. Awak ke kita ngenaknya ngau penghabis ya, nyak utai ibadah sama. Amin. Nyak utai ibadah sama. I never give this testimony, but I want to give to you this morning. Lebuh tino, hari siti yang mati, malamnya aku ngagaya. Malamnya kita nemu nama lekanya kau ti penuh dia nal. Lekanya kau tino, kami madah. Aku ngasuh nuan sawai ngasuh ya. Nuan bersampi hau. Ya bersampi ke siapa? Ya bersampi ke raban gereja. Tuhan awak kenuan ngelawak pala raban gereja. Lalu resite yang tinggal. Tok melekanya kau disebut aku bunyi itu. Life well live. Penghidup ti menyana ti kena kita sampai ngagai garis ti pendudian sampai ngagai garis ti pendudian sampai aku semua kita diberi ruang ngau peluang kena penghidup semua kita diberi ruang ngau peluang kena diberi penghidup but how do you begini ke kita kena penghidup kita nya menjadi aku awak ke kita yang ya tinggi nyenang kati Tuhan menyebutlah kerja aku well done badas aman anak dikerindu aku badas aman Tuhan terima kasih ke Jakub Tuhan pagi itu awak ke pemadas Tuhan terus melawak kami Tuhan awak ke pemadas Tuhan terus ngau kami. Lalu awak ke penghidup kami terus beransiang. Nyerah ke penghidup terempu dekenak Tuhan. Tuhan terima kasih untuk penghidup kami. Untuk penghidup kami. Haleluya. Amin. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu seluruh hidup ini aku serahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api syurgawi untuk bencana ini
lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan syurgawi, menjadi terang kasih-Mu, oh Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Tinggi dan mulia panggilan syurgawi, menjadi terang kasih-Mu, oh Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, oh Tuhan. Amen. Aku ngasa kita dengan jari kita, bak hati kita dia tu, bak dan kita. Tuhan Jesus, tu hati, tu penghidup kami Tuhan. Awak ke hati kami, penghidup kami Tuhan Jesus. Oh yes Tuhan, terus dijuak ke ngagenuan siku aja. Lalu penghidup kami, ti nyebut, Tuhan, aku nitiah ke koman nuan, padah nuan, asuh nuan, bak penghidup aku. Awak ke penghidup aku tu bak dunia tu nitiah. Lalu berjalan nitiah ke pengerino tu dah diberi nuan. Tuhan terima kasih. Pengerino bak ruang bilik. Ngau laki bini, pengerino bak kerja, pengerino bak menua, bak nol bekerja, bak nol bersekolah. Dini-dini alai, kaki kami jingkang. Pengerino nuan, mengkangau kami. Tuhan terima kasih. Dalam nama Jesus, Tuhan engkau pelepas kami bersampi. Amen. 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 Aram kita duduk, dapat udah tok bisa pengawal seterusnya. Lalu engkau tok ko nyerah ngagai siapa komiti pengatur. Okey, udah jemai. Okey, selamat pagi tuan belah kita. Nanti akan sebut pasal tadi kita bisi dua itu pengawal dekat kerja kita pagi itu, dua event dekat adu kita bersabar dulu, start ke dulu. Nang bakaya kadang-kadang bisi maya kita ngetan ke diri dulu sampai ke penemu minyak jakut tadi. Okay, jadi pengawal kita ke terubah tu. Saya kum mayuh kita nemu engkau sekedar tenada dalam grup atau tenada dalam house group ndak nemu secara ngelansa pagi itu gereja kita dekat ngadu ke hari penghargaan. Jadi aku nak jago mayuh leban kita nang bisi orang di padu ke kita ngadu ke program pengawal kita. Jadi aku nyerah ke igat jadi MC kita lagi. Okay, get play one. Ya, terima kasih ngagai Elder Jimbai. Umur agi baru 45. Nya alai agi dekat ngau kigat. Ya, tempi ajari kita. Kami dua berada agi yang serambau. Okey, sebetau kita nguyang ngagai agenda kita kudah tu lagi. Aku kak nguji jakuk ribai mimit. Okey, nama kebuah laban kita bisi menjadi kita Pastor J datai ari Filipin. Yang kak ya nak nama tadi nak nemu tau ke nak faham jakuk kita. Jalai Pastor J, Shalom Pastor, I need your permission to conduct this agenda or this event today in bahasa Inggeris, BI bahasa Iban. But I choose the second one, bahasa Iban, not bahasa Inggeris ya. Okay, maybe Pastor Andy or Pastor Elvia can translate to Pastor J. Yeah, alright.
Okey, selamat ngalih hari ngagai bala kita semua. Salam. Nama berita kita lama pelabaku ku nadai berdiri bak mua dito ya laban bisik pengawak bukai. Tak nadai ngawak jadi kelemai tu atau kegali hari tu kita dekat ngintu hari perhargaan pastor utainya udah diterang ke Elder Jimai tadi. Jadi sebedau kita nguyang ngagai pengawak kita aku dekat bisik pantun itu lama kita nak ninga aku pantun. Pantun aku munyi tu apai Abraham mayuhana aku siko nuan megak betul. Aram meh belak ngansak sesemak ukai lagu mendiang kerundiang ngemata ke pengawak. Bukit Sematan Pulau Sumatera. Dalam lagu dipangsa belama. Amat bisa orang rindu ke lagunya anangnya. Bulan 10 minggu kedua hari pastor di Intu penuh pengaga. Menyadik dalam Kristus syarito hari penuh berkat. Kita berserumpuk bergulai, duduk berimai, mansang sejalai. Ngintu hari perhargaan pastor. Nyalai aku minta semua kita berdiri dulu. Berdiri magang kita. Berdiri kita lalu. Ya, udah kita berdiri, kita beri tempiak jari ke pemadu inggar ngagai bala pastor kita. Okey, terima kasih bala penyadik. Kita duduk nang sikit bakar. Terima kasih ya. Minta semua duduk kita. Tempiak jarinya tadi jadi ketanda raban sebisi ngenatai ke pengindo ati ngagai bala pastor kita. Kita bisik sini pastor kita, Pastor Graman, lambai mimit pastor. Ya. Kita bisik Pastor Philip di mua kita dito. Ya. Kita bisik Pastor Andy, Pastor Olivia, kita bisik Pastor Britin, and even we have young and energetic and handsome guy in front of us, Pastor J. Please, Pastor J. Lambai sikit. Alright. Okay, dikena kita nama tu tadi genatai ke pengagati kita ke ngalih hari tu. Ngau basa ti pesai. Aku nglalu ke Elder Jimai, ngari ke bala CBC, genatai ke Jako. Pengaga ngagai bala pastor kita. Ngau tu ngangkat kenuan Elder Jimai. Okay, buka api dulu. Anak kita nak medak lagi. Bala tu sih bakaya. Pagi itu nang rindu bermain katanya. Okay, sekali lagi tu nyukama tengari. Okay, semua bala kita. Nunda kata dek kita dekat ngintu hari pastor. Kita dekat ninggal Elder Jimai berlaku. Tempiak jari kita. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau buku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mungkin kita berpikir nama kita baru dah ada kerja kita pagi itu tadi sebentarnya tadi lebih metiu ngomek diri gitu. Semina otai terasa aku tadi bisa kacau api. Nama kebuah kita menda api itu daripada magang. Aku ngena ilustrasi kita tahu au. Mai kita sama berunding merniang siapa pastor kebenar. Maksud aku antara orang yang bekerja sebagai pastor. Mungkin kita nak terasai tadi lebih maya leban gereja kita mayo on lampu kenya. Tanpa kita bayangkan nanti nuan dalam tempat di petang. Bidiaknya petang, tahu kenuan dalam kuasaan te petang. Nama pengasai dalam hati nuan. Begini kasai nuan lebih nuan dia dalam utai tenada tak boleh acok leka mata. Kalau kita dia bertempat sebagainya. Jadi kita kalau dia bertempatnya kadang-kadang kita berasa takut. Kita berasa geli. Macam-macam pengirau bisa dasai kita. Tabila kita bisa mendak cahaya lampu, cahaya terang datai bagi kita mancar dalam tenggelingi kita. Kita ngasai pengelantang, kita ngasai keselamatan, kita ngasai wah nakak mah pemanah tempat kayaknya tadi. Nyalai kumai kita berniang ngai penghidup secara pribadi kita. Mungkin kita bergenerasi terbaru dia tu, generasi kedua indah bakal nak komitiu tadi, lain mimit dengan generasi maya penghidup kami tu. Maya harap penghidup bakal kami bakal umur kami sudah unggal ke Brown. Kami tu ukai generasi te
orang ti hidup dalam Kristen di keman. Mayuh bala kami itu dalam penghidup ianya dalam penghidup pemetang lah aku nyebutnya begini Jaya amat disebut dalam pemetang. Lebuh kita dalam penghidup pemetang mayuh te tengah caw dalam rundiang kita mayuh te ngenangi kita ngenakut ke kita. Indah lebuh maya kita suntuk ibuh maya kita nempuh utai te tusah. Lebuh kita nempuh utai te nanya macam-macam rundiang. Kita saya ke indah bak kumpu. Nyala lebih 30 tahun. Lalu lebuh maya kumpu nempuh penusah. Aku angkat dari negeri Kucing, pelai gemnua batang air. Mai dalam hidup te dalam kusa. Den maku tetemu cahaya hidup te baru. Lepas maya aku bertemu cahaya hidup terbaru, aku ngasai pengantar. Aku ngasai aku tak demak, aku ngasai aku tak terberat bak aku, besi dalam pung, desawap. Siapa sedaknya tinyukung aku. Munyi kejakuk kita tadi, munyi ke lagu keterubah baik pasal Britian tadi. Kerja te stabil, kerja te bisi meruan gaji bulan. Ndaknya oleh ngelantang kaku. Pengirau penusah, utai terjadi dalam ruang bilik aku, tetap agak bisi. Aku pergi tukai bersaksi, kita akan meninggal duduk bisik maya aku lap saksi, begini cara aku boleh datai ke diri dengan Tuhan. Terlebih mayanya, gereja, tidak saya jadi pastor, datai. Ngagai aku, tidak tu menyuk jadi kesukung, pendulung aku, ngelepas ke semua tanya. Nyala aku main kita bela raban gereja bekak pagi itu. Tugas seorang pastor, temeri cahaya ngagai pemetang. Tugas seorang pastor temai orang dalam kebebanan, pemerat, utai demak sida, ukai telempung, ukai tenyamai. Aku mendato, si dato bakal lilian. Bala pastor, tim semak kita mendat tadi. Tim ada lilian tu jadi ke penerang pedes kita jadi ke berjalai. Pedes kita dekat mendak. Tak lebih banyak kita mendak lilian, mendak dian tu bisi penerang bisi penampak. Tang kita sama berarti kelilian tu ngambil kelilian tu sentiasa oleh nerang ke tempat ke sekitaran yang ngelilingi enya tadi. Nama penyadi kelilian kreator pedak kita. Ia terpaksa nunu derimpu. Makin lama kita mendak turah lilian tu lagi, makin ke baro, laban tenunu derimpu. Tangotai dikarap kaku, karap kebala kita yang kita nak mengharap kebala sida pastor, bakal lilian tur tiga kunya makin lama makin lenyau. Tang utai daripada aku, sida paksa nunu derimpu mengorbankan hidup sedempu demi orang tadi kerinduk sida. Demi orang dek sayau sida. Gereja, aku harap bala kita paham pengorbanan sida terjadi pastor.
nama kebuah aku semek magai ngena nama tu ngena cup tu ngena cangkirnya. Timek megainya bagian nyempu, balilian nyempu. Lilian tu akan labuh ada jari. Asa nama kena saik ya. Angat betul. Nyalai ku ngasa megainya. Nyak mutai terpedah aku nak tu mengamayah ke nerang tu. Tang aku harap kebelah kita paham pengawal bala pastor. Kerap kita merti tugas tidak sebagai pastor. Mengorbankan diri empu. Dari segi masa, dari segi belanja tidak. Walaupun diri empu, mungkin dalam keadaan itu susah. Mungkin diri empu dalam keadaan terpedis. Tang demi nuan aku sidak agi melayani karena balaraban. Ukai nyamai indah aku ukai pastor, aku penulis ngasai. Apa terlagi menjaga jiwa, menjaga hati balaraban. Jadi tu boleh baik aku ngagai bala kita balaraban. Harap ke bala kita paham tugas tidak sebagai pastor, ukai tete senang. Aku selalu menganggapkan sidato sebagai lilin menunu diri empu demi memberi cahaya anggar bukai. Demi memberi kesenangan bukai. Biar dempu jadi tusah, jadi pedis. Asalkan orang bukai lantang. Mungkin sekedar kita hendak untuk nemu sidak secara pribadi. Tamayu sidak tu. Sidak dalam gereja kita ada pastor sidak 5 ikut itu. Nak rapat amat ngaku. 6 bergulai ngaku. Aku nemu tak saya sidak. Jaga kita 5. Aku ngari kerabat gereja. Minta ampun kita. Mungkin cara kami bala ketuai ngebala raban ndak tentu aku nak mula nanti aku nak jaku ndak ngelantang kata tang aku nemu yang naukai tete mana disebut tang nada meri pengerindu nanti ialah Siti hari bagi aku selalu berarti ke bangsa kita Iban pedis amat madahkah aku rindu kenuan. Indah aku ngobini kumpul aku benar menteri tuang kemendua dah bergulai lebih 40 tahun. Tu sah aku kan nyebut lagi bini aku rindu kenuan. Lemkanya Siti hari sikap bangsa kita. Dia minta ampun aku rasa aku berdau kalah aku nyebut aku rindu okay. Senia pastor kita, Pastor Philip, Olivia, Indi, go menjadi ke Britain. Mungkin aku ngalamat tu, aku ndak kalau nyebutnya UKRT ndak rindu agak kita tahu. Tanya Siti utai nak nemu lah. Pedih sama aku nak nyebut kenyau. Tang aku menghormati rindu. Asal ko pihak megabala ketua bukai kedito balaraban kami rindu. Lalu kami menghargai dari segi rohani pertolongan kita ngangkat ke belah kami, ngangkat ke belah kedito. Nyentuh ke sampai begitu. Indah Pastor J madah CBC is a life church. So aku really appreciate what the Pastor J is saying just now. Aku sungguh rindu hati sebagai siku hari ketua kedito ninganya. Lalu awak kakitai tetap
berkenya, lalu sekali aku akan nanya balaraban, kati kita rindu ke bala pastor, now is a vow. Daku tanya aku bemua pastor, ke bemua gereja, bemua saksi temuai ke bisik ditu. Kati kita rindu ke pastor kita? Sekali lagi, kati kita rindu ke pastor kita? Sekali lagi, kati kita rindu ke pastor kita? Terima kasih, pastor. Agar kita 5, kira itu masuk ke pastor J, Nyak Balaraban. Tu aku kita mengutakan apa kata sebut kita pagi itu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih ngagai Elder Jibai ke jakuk penghargaan ya ngagai bala pastor kita ke ngali hari itu. Ya, nang amai Elder Jibai berlaku tadi ya. Jibai Junior. Bak datas din tadi bisik Grammar Junior. Bisik mendak Igat Junior datas dia. Maya bala junior kita. Ya kena kita bertunduk. Lapan Elder Jibai udah bisik nyebut ke kita, kati kita rindu ke pastor kita. Aku nanya, nak rindu pia? When I ask them, Pastor J, when I ask them, nobody answer me. Do you love your pastor? Nanti kita rindu ke pastor kita. Aku minta pastor anda ngau berdiri. Bala raban gereja semua berdiri. Nanti kita rindu. Aku ngambil masa nak lama au. Kita bisa mendak nama utai kena tulis sebab sekalian kita itu. Begulai kita maca ya. Au. Aku nyebut dulu. We love our pastor. Aku nyebutnya dulu. Okey. Sertai kita maca. 1, 2, 3. We love our pastor. Terima kasih bala penyadik. Duduk baru. Tang, Pastor J madah salah. Ukai we love our pastor. We time our pastor. Is it correct, Pastor J? We time our pastor. Yes, we have to learn something today. Pastor J udah madah love is time. T-I-M-E is love. Okey, terima kasih. Okey, ngotok aku sekadar lagi ngangkat ke Elder Jibai datai kemua di sepulang Elder Abdul. Dapat kita dekat nyuak ke pemberi kita ke datai Ariati kita rindu ke pastor. Datai semua. Oh. Okey, dekat mengenatai ke pemberi kita ngagai pastor kita, ngagai bala pastor kita. Okey, ngatok minta Elder Jibai Elder Abdul di atas dia. Okey, keterubah kita beri penghargaan di cukup besar ngagai senior pastor kita, Pastor Graman Ujang Selat. Ngonyak. Ngangau ke non pastor. Terus bak atas tes lagi au. Okey, yang kedua kita ngelalu ke megak ni juru kamera kita. Cameraman tu. Untuk berbayar saya bayar tu lagi. Okey. Yang kedua, kita yang lalu ke Pastor Philip. Tebiak jari kita wai. Bala menyadik. Okey. Lalu yang ketiga, kita yang lalu ke Pastor Britian. Jauh tu. Arika Abah. Hari ni? Hari Mekah tu. Arika Abah. Jauh. Okey. Lalu yang keempat kita ngau ke Pastor Andy. Asai kena ada wakil gak sidak kindok ni tak bisik. Jadi ke indai rohani kita bak CBC dia tu. Beri tempat jari dengan Pastor Olivia. Okey. Udah genapnya? Is it enough or not? 5 of them already on the stage. Habis. No. So we also invite Pastor J to come forward to receive a love gift from our senior pastor, Pastor Ujang. Pastor Graman Ujang. Sorry, Pastor. Okay, awak ke Pastor J. Tolong Pastor J ngambil gambar. Saya gambar sigat-sigat tu nak digambar kita lagi. Okay.
pelabak aku tahu terus dipaswak dengan gayanya pastor. Wow. This morning, Pastor J look handsome, but after this, look more handsome. Ya, okey, ambil gambar dulu kita. Sebelum kita nguyang ngagai program kita ke udah tok lagi. Nang guai. Ya, ada dua. Okey, lagi sekali dah lagi. Sikit bakal bala juru kamera tu aku nak kalak ninga sidak ngira sampai 4. Pelajar sidak sikit nangkat 3. 1 2 3. 1 2 3. Okey. Beri tempiak jari ke pemaduk inggar dengan kai bala pastor kita. Dia tu kita yang lalu ke pastor kita nurun ke bawah dekat mutung kek hari penghargaan pastor kita. Okey. Diulu ke senior pastor kita, ditangkan ke Pastor J, Pastor Philip, Pastor Britain, Pastor Andy, Pastor Olivia. Okey. Bala juru kamera standby. Anai ran kita out, lilin kek tu tadi udah kena bak gelas tanya ada kek nada lilin. Okey, kita okey, kira 1 2 3. Okey, ngotok kita kira 3 2 1. Tepuk jari. Bagi gak suduk dulu laban ukai maya kita kawin aja pesapik ke kek. Bala pastor pun kak ngasai ke begini ko pesapik kek tu. Okey. Okey, kita ganti nak lama ngigak suduk dulu. Siapa nyapek sidak ya ni? Bini sidak yang pu. Kati ku tu dah Pastor J nada bini. Bini nyuka ngagai on Norway kian. Nginjau Pastor Olivia antik Pastor Andy ngasuah. Okey, laban pastor mungkin malah kita belama pelabak ku nada salah kita nginjau elder adua dengan elder Jimai. Nyape sidak ya setuju? Lapan kak nginjau pastor Olivia, aku dangi Pastor Andy lagi. Okey. Berada tu. Kau anuan. Sampai mayuah ke? Sampai besai ke sampai. Gambar aduh kenyang lagi ya. Ambil gambar. Berbagi sudut dulu. Ngambil ke bisik dikenang Pastor J pulai ke menua Filipin kian. Okey, keterubah ya. Ya, tempiak jari kita. Nombor 2. Mamam. Okey, Tuhan berkat. Tu orang datang dari ke Abah tu. Jauh hari Mekah baru pulai nak ngaji. Okey, Pastor J, tepuk jari kita.
Okey, udah tembok ni. Okey, ngonya kita break tempiak jari sekali lagi ke pemaduk yang inggar, ngagai bala pastor kita nang sikit cukup petuah ya. Cukup petuah, cukup berkat kita bak sebisi di tu amen. Laban kita udah diberi apai ngau indai rohani ngembiang iriang penghidup kita. Munjuk ada jemai tadi lebih banyak kita dalam pemetang dia kita terpedak ke sitik cahaya. Cahayanya meh ke debai pastor yang natai ke jakuk Tuhan ngake kita. Amen. Ngoto aku lalu ke Elder Jimai Elder Abdul ke patang ngenau bersampi ke bala pastor kita. Ngangau kenuan bersampi ke kita. Oh, belak angkat diri kita bersampi ke pastor, angkat ke jari kita, tungak ke jari kita ngagai bala pastor, ngambil ke berkat hari Allah Taala sururan begulai ngosidak ya belama. Okey, lalu kenuan. Okey, ku merangsang semua bala ketuai banyak kita ketuai house group, banyak kita ketuai pelayanan. Ku ngemai semua bala kita kemua kita. Ya. Kita dekat nyerah ke semua bala pastor kita ngagai jari Tuhan. Tahu tumpang tangan kita, tumpang ke jari. Teguk tanda bau, teguk tubuh bala pastor kita. Lak ke pengerinduknya mengalir. Pengerinduk Allah Taala liliah bak sidak ya. Okey, semua bala kita ngangkat ke jari. Ya, Siti lebuh kita ngangkat ke jari pemenang Tuhan. Ya, lebuh ingat ke Moses ti ngangkat ke jari lebuh bangsa Israel berperang ianya Imam Arun ngau hol ti nyadi ke pengenan berdiri berimbai Moses. Jadi semua bala raban nak jalan-jalan baka Imam Aaron ngau hol ti nyadi ke penyukung ngagai pastor kita. Ya, kita dekat awak ke lebuh kita ti jadi ke penyukung, kita terus mansang ke mua. Jadi ke pemenang. Amen. Okey, aku mai kita meri awak tu sama kita bersampai. Lagi aku ngamen ke sampai kita. Haleluya. Haleluya Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Awak ti cukup badas ngagai kami mayato. Lebuh kami berdiri di tu. Kami menemu, kami berdiri di dalam pemenang Jesus. Kami berdiri di dalam pengasih Allah Ta'ala. Ti udah ngangkat, lalu udah merik ke kami. Pengeriang penghidup, lalu pengarap di dalam nuan. Indah mayatu Tuhan, kami berdiri begulai ngobala pastor-pastor kami. Ti nyadi kesimbolik, ianya awak kesidaya terus kering. Awak kesidaya terus berdiri tegap. Lalu setiap ikut kami, sebagai raban, baka Imam Aaron, baka hol, tingangkat ke jari, kami nyukung semua bala pastor kami. Laban kami dekat, awak ke kami terus berjalan di dalam pemenang. Kami dekat awak ke semua utai ti udah ditagak ke Tuhan. Utai ti udah diayan ke Tuhan dengan gereja kami. Kami dekat nujunya, kami dekat mencapainya, begulai ngau Tuhan ti ngau kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Hapai. Itu kerinduan kami. Kami rindu ke semua bala pastor-pastor kami. Tik nyadi ke apai kami secara rohani. Tik nyadi ke inai kami secara rohani. Tik ngajar kami, tik mendidik kami. Lalu merik kami penghidup. Tik nyadi ke saluran Tuhan. Tik nyadi ke wakil Tuhan. Berkat ke setiap penghidup kami. Sebagai raban. Sebagai anak-anak, awak ke kami jadi anak ti nangi, jadi anak ti ngasih. Lalu kami bersampai nyerah ke semua bala pastor kami. Awak ke kami setuju. Tuhan merik sidak ya hikmat.
Tuhan merik sidak ia penemu dalam. Oh ya, penghidup ti penuh ngau kemuliaan Tuhan. Ruang bilik sidak ya. Jadi ruang bilik ti diberkat Tuhan. Bala anak-anak sidak ya. Bayaknya bini laki sidak ya. Tuhan Nuhan berkat ke sidak ya pai. Indah sampai kami bungkus sidak yang anak darah Nuhan. Awak kena ada bisik kuasa-kuasa tidak ditemu kami. Bayaknya kuasa pemetang, kuasa dunia. Awak kena dilindung, dijauh dari semua penghidup sidak ya. Terima kasih Hapai. Terima kasih Tuhan. Kami berkat secara gereja. Kami berkat ke bala pastor-pastor kami. Awak ke bala pastor kami. Ya ukai semina. Oh nyadi. Oh dikena nuan bak ndoto. Tanglui arinya. Bala pastor kami. Dekat terus berjalai. Nyadi ke penampak. Ngau terang nuan. Tuhan untuk kerinduan kami. Hari isi hati kami. Kami berkat. Kami amat menghargai semua bala pastor kami. Bayaknya kami hari bertumbuh min. Sampai kami tuai besar dia tu. Tuhan nuan ti merik kami bala pastor tu. Nyadi kapai kami. Terima kasih Tuhan. Awak ke singkang ti seterusnya dia tu Tuhan. Kami megah terus bergulai. Berjalai sama ngau bala pastor kami. Terima kasih Tuhan. Semua bala raban kami diberkat nuan. Dibungkus ngenak darah nuan. Awak kena jadi kesatuan. Lebuh kami bergempung, lebuh kami bergulai. Ya, awak kengamat ke leka jakok nuan. Berkat nuan dibubuh ke bak CBC itu. Berkat nuan, dikenatai ke bak CBC itu. Bayaknya berkat penghidup, bayaknya berkat pengarap. Lalu semua utai tidak berguna ke kami. Nyaknya di keberkat ngagai setiap penghidup kami. Terima kasih Hapai. Terima kasih awak ti cukup badas. Dia tahu, maya tahu. Kami terus nyerah ke bala pastor kami. Ngagai jari nuan siko aja. Awak ke bala pastor kami. Jadi pastor ti diberkat nuan ngau luar biasa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami beri puji, kami beri mulia, basa, ngagai nuan Tuhan siko aja. Semina di dalam nama nuan. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ngejuru selamat kami. Kami udah sampai. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih kesampi. Terima kasih pastor ke pengiruah. Sudah dikerja ngelamat tu. Ya. Terima kasih. Ngotok kita minta balam nyade duduk ya pastor megak duduk. Laban kita dekat ngagai agenda kita yang kedua udah tahu. Nginjau masa nak